Hello Ghana for you mobia kwaba eduba inside GHTV. Yes, abusian for so for mame Pep Donkor aba abonten ama cheso no so aba beso beef a ekoso yi ono so de ho aba behim bia chese waba abonten abeka na adwen e de akire Reverend Owusu Bempah efa Agradaa ensem bia ekoso o social media no ho abusian so for mame Pep Donkor wonim se one so for Owusu Bempah de montem engo adabeba social media live bia no na so beba Facebook live bia no ebusuan ba na chese wa betwa ade abo Reverend Owusu Bempah a enya asem keto akra na de tie ne se Reverend Owusu Bempah ne Agradaa beef ekoso ina constati from mami gigi ene Natina omo nioma bi omo ye de ti Agradaa fi se omo anye ne yie ena chese onam so odidi Reverend Owusu Bempah tema asakwa ko bring another beef between Reverend Owusu Bempah and Agradaa see no Sunday twem ya Reverend Owusu Bempah sirima o de Agradaa ekwa ko piem e court na chese omakwa ko di omasem ho because say onka Agradaa obia so Agradaa start ya no was start did na tem e social media no so at say ogunani masepoto eno ana yes of mame Pep Donkor so aba abonten abebeka ensem bi e de afasa ensem na Reverend Owusu ba abonten be kan ya watchum say o de Agradaa be court no wie no Osa kan se mi fa nsem bi a Reverend Owusu Bempah kan emra na o kan Agradaa asem a wo hwe se krom ha no penifo krom ha yes na ye company fo na ono so ka ho bi enti no ono so no be kire se ono so ewo tumi wo krom ha ama chese busua sansem na obekan ye no eno ana chese ama sof mame Pep Donkor aba bonten a chese ono so ne buofo obeka na adwen e de akire Reverend Owusu Bempah na obi enum si the wesie di mami gigi ene Natina atem no ewusia enya asem ketwa which say wa call masema just anu odem papa na Reverend Owusu Bempah ensem no be kan e bia na wanye bi entie na e bia said am si chichim ne bia na wonte ase yi ti mepese bebo sa audio ni kakra bi na wosu atie no hu bebia so of my Pep Donkor ode na beef no start free yenti so Reverend Owusu Bempah audio no ma me fro no ofre me so peso hu mi na serious oni mi fie enti me brother na kwasi na me ma okohia ma mi na one ne ba fie one ne dom pa ma mi ba mi fie obeda amase se magina mu bia ma no o se repeat biam se akom no wajai na bibia fensi ka garesu wajai na nyamedwuma na se obeye na nsuma no so de egu ho enti no obeka kire ne sofo pani na wo ma invite me na ya hye nsuma na ma no enam se mate ena ma me free hokoye bia be yo bia adwene se na ye den na konfo nya asem na osofo Owusu Bempah okọ ekosere ma no obai se wajai akom na obeye nyamedwuma ansampo na one ho no aboken asem ni isi nti na osem susu me boa no emu ofiri mu fi no otimi ye nyamedwuma said you no person or yellow. I believe some year we are many bonnet. Now the Akeka home dear, you drew quarter and you better so. You didn't court. And yammy, but family womb, a sudden penny for womb, a soft for womb, you drew court to them honoma and you be who you be see. Now, when in BB, men casabebre. But the American say, Mpeni wo fie. Ya mpeni wo Ghana ha. Na nyame ado mpeni wo mo Ghana ha meka ho bi. Wi mi firi manya ye. Sunsu me no honam nyina. Wo de me to nkyɛn. Oman enkoso sɛ de wo sɛkɔ. Me bufu oman enkoso de wo sɛkɔ. Samakoma tom ya oman koso. Me bufu a oman ya bisi basa. Me nya nyame but me nyame difo. Ana umpo onyame do man we ahyamensa tamanyame frɛ me no onnam me sofo pani so odifo kwampoku me spiritual father wasi awrade sɛ wafrɛ ama man Ghana ani wiase nyina na ɔde man ahyɛ wo nsa enti obi betena Ghana konya kɛse so a 2024 sɛ ɛmfiri me hɔ ontimi ntena so. Hallelujah. Enti a wampani a Ghana ha na mpani a Ghana ha me ka hu bi. Ma men kan se mi kyerɛw.
Empanifo mo ba ha. Omo nya nkwala o. Ghana man pani. Your vice president. Honorable Ken. Yenua Alanchamantin. Ena yenua Kwadwo Bonsu. Akuku damba. Ahanya baby a eya bayira brewajo. Aha eye deep. Aha ye bunum. E shranka obia. Mishra mu nyina. Mo social media ne so. Nyame adma next week. Wala busia so yes in some way ana che se Reverend Owusu Bempah babonte be kan ya so for ma me Pep Donkor so onti ase se Reverend Owusu Bempah be gina sorry dem akase ni bufu a oman ne enya de be koso na aje se na koma to ne yem na oman no akoso jojo ana kama se de ewo se ekono na abusia owie no o chemu se ekuro man panifo no so ka ho bi ana che se busia so for ma me Pep Donkor tie sa nsemu ina na o se no enya de obeja eye sofu pani eye Reverend Owusu Bempah ho ama na ho atono obeba abonti ababetwa abo no no expose no no akire se kurum ha no ye company fu a onka ho bi e ma akire se studio wo sie di papa ya tem na busua na ano odin but enya didi atem no penti e na ye wo ha ne nsem ye okekan ye na wo expose Reverend Owusu Bempah na akire se wo expose ma Ng3g3 ne eye Natina no ni na ka ho bi tina ye wo ha ye beti kakra bi nsem a akire se eye sofu mame Pep Donkor babontin a obekan ye edefa eye Reverend Owusu Bempah ene Ng3g3 ene Natina ho na afi ye ba ya beto as but answer na ye be kono ni dim mi an subscribe button no efama me yes mi aso efama me na afi mi abel na wonche no ene notification bell no se de be am rebia me bia no also won sabe to me aka video ni bi na also wanya bi ahwe na kam ai bibia ye kama pa yes kire wadwen so our comment section ho na bibia enye fefefe so for my Pep Donkor obetro heavy bomb e dia blast e ye Reverend Owusu Bempah yenko tie ne ba e beto aso sese de Ghana nya mada biemu Owusu Bempah se Ghana ya ne dia se ni bufu a na chese Ghana ho hyehye no na Ghana e sheki ezi chese yam se ye ni president no Tue de Esther Fiero ambo bisare mam. Una onu abe ma no, una obe no. O de obe ne pa se na menti bisare mame. O de bisare bomode na bisare mame. Hey! Owusu, ayam se wo ye nya andropos. Mame kan se mba akwankyere o. Nya medwuma no ugu nanimu ase. Owusu Bempah ugu nya medwuma nanimu ase o. Ofa mankrado kan se mbi kire wa ante ase. Enne na deda ho no. Ugu ho anima se papa na hwe obefam saa de akowuom esansa na wadwen ya wo se ukɔhye kwaku ana yachi na mo breaki na atu na mo ase nyame nkrofo bi omo na edie nyame adwuma no ase wo mudini eno Owusu Bempah on me se on se ne nyame abobo ka hyira so wo ankasa wa so wo bone ne so on se wonti menhwe obi aso nye wo dakopem so de bekowu Owusu obia ni ho no mo betimi ahwe wo asase we so da esanse na nanom ma dommewo asase ya wa bodua na enya Owusu Bempah asase ya bodua bone ya wadie emoja wahwie guemu abortion Owusu Bempah enya wankasa ema besia ya toahye so honhom fam ne honam fam na ka so obekɔ free wo na ka so obekɔ free me de beto ya se wo bo pampers enti pampers na bo no hwe na pampers ni mu ansa ne sane gu fom ni me gu pampers ni mu anu nyan Owusu Bempah na ofisa me boa na ofisa me boa na ni me se konfo ba obetimi abowa wo wakomateko na se wafa bible atoso a na se nananu adwane agya na se wo so wo bekwa kodi Kristo achi a masa ye mu bi wo hɔ no ma wo ba ye de yani ye de behwe wo ye ma wo nkofiri o ye be try wo Owusu wo se de wo hu si kyekye wo se de wo gu hu ani mu ase enne Ghana ye wo dia Ghana chawo sa wana de chawo nza Ghana ye wo president o ye president ni si so no ne nanado ena Ghana ye kan hemfo wo kuro ni mu amasa Ghana chawo nsa nka nano a ye nana ye di ni si so ye de nana esi so no anka yanto yensa amfere wo kwasi ampenini se Ghana chawo nsa Owusu Bempah anka nano e kuro mi ha ye si ye hene no mu pagya obo hene papa bi esi so no
ya to ye nsa fra sante hene no papa obi aka na hye wonza ne yehu wa hai obi a wo ye president ma Ghana e na yehu wa hai obi a wo na wo ye wo hene e ma Ghana ne yehu Owusu jajimi no na wo gu nyame anim ase enye nyame kora na wo gu nanim ase wo gu akonfo anim ase wo gu akonfo anim ase pa esansa wo ye konfo jajimi no na eburo so won kwa wan roposo no is too much hwe nana no mo be visit o papa o mo be pay no mo be chia wo kase de university ye o kase de nyame ma me hunu ye no me wura fi wo you still leading the lie me say nana no mo frɛ wasama do be kɔ akoyi wo hu ano nobody can take you from nana no nsem esanse asase ya wo de fi aka no na wo de ofin so ayeden aka nyame enkorofo wagimi enti na wadwen ye wo se abobo ya o de pua na onim se ngege betimi aso mu na onim se obetimi ajewo ene wahu na onim se mo ho ko ba agragra na me ka kire wo no na makope information me ka kire wo se agra wo ye wise hey bana wo ba no wa ye what ono obepe information wo anya obetene na chimirika de ode be ye mo second part no ebe ye hu na free se meboa ene so wahu na bobo ya free so ye smart enti wo soma na de ben na krante so won ko pe message mra akrante so ko ye wono ne yakolokode no ya lokode akrante ntimi anya message ba akokora mfa ama ofui na dwen no wantimi anya message amfa ama wo onu mom na akogu no hu anim ase akoprezi no onu mom na asa akota free ne tunum akota free na yase asiafo aya ne etia no ne ye ka asem bi akere ma ya na mo free si ye di akoro Owusu Bempah me ba wo camp me be kan ye nyina ye nyame adwuma wo sori ya wo so kwakyekyere kashire onse me yi kashire na so wo onse obi anti menyew maka che kwakwa na se ada ne kote bewuo ne da ne me yi Range Rover ene de kwakwa na wo gina kwa ho emfifire tew ya hwe be masisi ene bete wakeka wata de ahye ma na so aye dey hey is the fear rambo be so mi mu twebo akodua no mbetu be ni subire me kwakwa na hwe be masisi mesu wata de wakeka hyem anaso waye den efifire be na ati wi semo hu wi ase sisi kan mo die wie sese mo kofa no wahina mo de abetua yeka mo kofa no wahina mo de akoma amanfo abebo mo paa no sese mo kofa se scan we Owusu Bempah have you seen your life no office say one man satam na wo ye na office hey and office wo ye say na do betam ska dia mawo da bi o ene mpanifo ba wa so dem ho ba so dem ene obi abedi president ajo obama so dem ha Owusu ene wadapa na beda so no wo invite wo mo wo tu onsa from mo be gina hwa no say ena mpanifo obi ene wo ba wo na ase o se di yehunu se wo tu onsa na frɛ wo mo no mo ba ene papa kan dia Japan wayi woto no because onim se wanka ansha wa daachi bia no ono nkwasiafo na agimifo no mo ba betena bontene e dia be ye lie e dia ma no ena Kennedy ba me ho enso no wona woto onsa frɛ no se wo mra mesra wo no church members ene wo baaye eye ni die pani die wodru mfie bi na wo ma anim na se wo kita edomo a woto onsa frɛ pani bi oba na wo kwasia kwato onsa frɛ sante hene na se wantwa wodadua Jimifo so wo ye paninu wo mani mu a Owusu Bempah so wo sim panimfo wo mani mu ka ho bia ye frɛ kokorafo ne mfrɛ wo jimifo ya wo size ani ngege jimifo wo girlfriend ani ngege na wo se ye frɛ panimfo ato nsa frɛ ayi otumfo so wo mra to nsa frɛ asante hene so wo mra wa sɔre dem wasia boy ka wo bete pepawo anka wo behunu nwan ene mponche a wo betwa Owusu me se nka wo behunu nwan ene mponche ya wo betwa onzo wo koli mam ho kita na ntwie me se asante hene nim de nka aba kotokoto na aba wiawia anka na ntwie ba akopɛ no limam je wo no anka asante hene de obeje more than 10 ko be kyerɛ wo se wo wagimi a emfa wo gimi ma hemfie ha esanse na nanom e kresi kadwane na wunyina bonkuma na nifa wuso yo difu a wani ate wo yo difu a o my God ne kura wo a mi hu so wakwache wotumfu da be na mi hu se wo wafa wo nkodua wafa wo ma wafa wo nkwasiafo ne nkanaman ne mu nne no emu mponche ne mu mpuro no
Ebie ni asese de ye de ensa ewo wo mu tunum kwasia da be no wafo wo mo se ne de wo kwa kwache otumfo ama afra ya bala se bra fie ho be chia no otumfo ama afra ya bala se bra ho be chia no on se wo pese wo kwasia on se nanado e ba wa sore de no wafi wa dwe yourself wo ye guy wo Jimmy on se wo pese wo kwache nanado up to now on se wo ma wo kwan Owusu Bempah on se wo pese wo kwache nanado up to now on se wo ma wo kwan ma won kofra bale ho Shatawa ne mu nyina atimi akofra house but wo up to now wontimi nkofra house up to now Owusu wontimi nkofra house onso wontimi nkofra house what Jimmy ntia esan say ye company for wo mani mo me kasa wo ka ho because wo be kasa wo ka ho meba be di watem because wo nya panini empanifo wo mani mo ye respect wo mo no omo ne ye kasa wo ho ye to sebi omo ne ye tu wo mo ye bu mu ase ne ye si etira se ye hwe omo ani mpo nkasa ye si etira se ne ya kasa kire wo mo amamre kwa so no no Owusu Bempah hwan ene bu wo mani Owusu we Owusu kwase boy hwan ne bu wo mani wa Jimmy papa masa wo to no me se so wo so wo man Ghana hye wonsa na se ahemfu nyina atwucha ma wa sori ne ko otumfo ho kwache ya no na ka che otumfo se so na mentena wakonwa no so esan se o man Ghana hye mensa aboa na nka obeti pawo wo Jimmy no so na me nka se me nti a wo bufu a asante hene hu so wabodam wo hu so wo yale wo mfiu ena nya asante mem so na wo ti nkra mem na se ka wo ti kuma se mem na ka wo Jimmy akwa sabre wato ne nsa afro se be yi ano brade be yi ano so se Ghana hye wonsa brade be yi ano esanse kuma se mai de enhye wonsa wo Jimmy enkra na de besi o ena wo Jimmy wo ho ho ena wo Jimmy wo ho because ende de woni mi se nkra hin wo mfiu na nka kuma se na wo gina na nka obekeka san kwase asemi ya anka otumfo asoma me abema wo onen on sa asofo wo kuma se bonten so on so mo kasa respect on se obi a watimi atena kuma se am ya mbo na baso ene de be ye papa pambo Ebeneza ne akwase awiamo on so mo atena kuma se o mo da so ti kuma se ebesi samiri esanse asante bofo enyi wo mai ontwe wo moto akonwa ontwe wo moto akonwa ento ye da so ji wo motum ento so mo da so ewe ho onso mo da so ho na anu ye papa kwasi awia ba ye obeto bomb se wiem ya yo kana no tumo ye so won kana no tumo no nkwhye kokoom so wasa na wa ye loser na wa wie na wa hi na wa to senior na ne monopause 100% starting na onko pe be ntena nto Owusu Bempah ma me kasa ba kwankyerɛ me kasa Ghana hye wonsa o because ye mu bi ye tini hye wase o woni di ma ye mu bi ndi o etu be ka fo ye be ka fo akyerɛ wo asa because kwase Jimmy fo ba no ngege na wodi na kye no onu ni ntine da bi ye be ka fo akyerɛ because we ye bastard sa na ehu wala busia so of mama Pep Donkor nsem na wakani na no or kind of physical aspects of Reverend Owusu Bempah na de no person or chair no to me no the memeti as any sena or person or chair say spiritually no just say or mine essensa say the president BBC so or no and also ordini sisu spiritually and sana abeni so ama ordini pakwan de esiso but eno ana says of mama Pep Donkor I don't know the we are no so asi afano ono no afa no physical a wotwe se opekra ankonko kumase no ngoga so na Ghana shedding santi otumfo osetutu ensori mfi na konya no so na chese ono embetena so there is no way a Reverend Owusu Bempah kro betimi ayi bibisa amana yeyi nti abusua so of my Pep Donkor ana chese all church ensim na or two heavy punchlines e de mane eye Reverend Owusu Bempah based on some of kujina na sorry them e kan ye because of Agradaa and nyoma bia oye editia na all church or the be court na chese busia or ne akwa twema nso e court na wie no ana o de tu ja se krum ha no ye campaign for no so ka ho bi na kru no e hye ne nsa ne bufu a yes kru no enko so agese na koma to ne yem anse na kru no timi akoso se de wo se eko no nti eno ho reply ana chese so for mama Pep Donkor ekeka na adwen e de kire e Reverend Owusu Bempah abusuan aso betima akire wa adwen e wo comment section ho na bibia aye kama pa any dim mia o subscribe button no na bibia enye kama yanko so ni nti of mama Pep Donkor because wo papa duabo ne kun no Owusu
O papa eduabo ne kun na ma pesa said de wodi match up to now wintimi nwale no o papa eduabo ne kun nti say wodi sa kwase abawe achi nobody will give you guarantee o nobody will give you respect o because ye hu so wabodam te say ngege no ye hu so ye chimefo te say ngege no nti meda bia me hu say ngege no edi wachi ne de massa you are reasonless upon bastard wo yale se Ghana she wonsa wabodam wati o ho fu so papa adaka wati Owusu Bempah o ho fu so papa adaka o ho basaye no sporter e barrier e se ngege e de poa pants wati ma me kan se ba ko nkyira wo be gira bonte na wo kasa masa me so fala se jimifo ngege na yemfa ne nyehwe no wasia ba na wo ha se nkraman no wasia ye di ne se kraman ya waso no masa so fala wo di na chere wo be kasa wo oman ye nyu ntumu obie no ho oje wotum nti aye agya jimi no wo be gira bonte na agya jimi no eti se mpanifo bi ba waso dem wo no wato wonsa no wayi fight wo mo wo bu no nguru social media ha o na nko mo nguru social media no mo hu se chimifo ba wo kwase abawe ya ono akwasi police ni na wo mienu no nko ye DNA test o ti wontimi nkoye but obi de obi nko gira atai ye na mo ho enkrafi o krefre wo sei obi nko gira ho nkohye kwase abua oncho take ti kura magana kro so wontimi komo take it kura no also woni take this car useless guy abuo funu ya be gira se Ghana hye wonsa mate se also wo se wo de patricia call court ewo Owusu wajimi o onu aba mam kasa ba kwa gira o jimi na toso wase Owusu mo ni na ho omo woni pani bia wo life mo ni tuufo enu nti na wo yesa no enti na wo jimi kwa akire no pani bia ni wo life sofo na de wo gina court Owusu se ni mama mi nyankopo discipline mo me mfa mo nko court o but day and night memo wa wiawia mo nanim me si day and night memo wa wiwe mo ketrema day and night aduane am mpese mo bedie na me mema me nyankopo ahye mo momotie esanse me de mo Owusu so won abrabo ena de also de Agradaa sofu pani na wo de Agradaa ekwa court sofu a wo na wo de Agradaa ekwa court o enye wani wu metinam si hey ena de Owusu Bempah wo powers way powers na wo kana wo gina sori dem a wo sha manfo kom na from Kolongo to Kogorongo from Afrako to Azianto from hene to hwa wo nko na wonim nhie timetini from Afrawo ekobo Togo ekobo France ekobo Italy ekobo esaba Ghana mem Owusu enkom hye basase na wo hye enkom se basase na wo hye sankom hye renyi na akire woni power obetimi afesi de be Agradaa wo tamne de na court ansa na wahunu se wo tumi wa pa tama wo man kwasiafo no so de ti ameno onse me de mo court me ka kire mo se mema me nyankopon deal with you mema asase ya yete so no Ghana asase wo be so de yetia mo me kire mo se abrewati so wo hu se me kana ma di manim no ejetua na no a men try say obejija no esanse before so obehu se krama na ba no ejetua na no na mmia nkasa me di na chi nti men try esanse me di jana kono aduana ma me na modi Owusu Bempah se dabi won ma me kwa ma me kono aduane ma me na no muni enti obejija na free krama na no won hu obrabo krama na display sa no me akra me tumi nya display wo krama tumi na discipline wo sa ne krama pepo kwasiafo onze de o ma ne ye o mu bi pusa because o ma so nti da bia meme ye di o mutunum da bia meme ye di o mutwa ma wo mo esan so o ma so wonya hunu hwe Owusu de open ne yi engege kura free wo life I will still deal with you esan so wadi bone nananom na ni wonya tumi anu wonya no on free aha o fra asase ase ene o san firi nsuom ene o san firi wiem ansa no wo soro enya nka ne de enti asase ase ene di o fra nsuom ene di o firi de be enuyam ene asama do o mo na ne wonya sese yo onyame nya beka bi ena wo ho hyehye wi
Owusu onyame ka bio na wo hwehyewo kwasia wo court ehe fa court na wo kɔ ehe na wo di Agradaa ekogina wo jimi papa wo suma na oni me ba back and front no metamne de ne court metamne de ne court metamono e de ne court se wo gina ho Agra more fire and I say oh adie bi beba emire bi beba hey emire bi beba enemra na aso no enemra na aso onzo mo kabo mu wadwe yo se me na menim se Agradaa wo nche wo mo ho esan se madam lande ahoma na wase no enyansi ena esi kura na madam goko bebo na me na sa asen ne tententen enti masa mun koskot free da Owusu koskot free da enti me bebie wa no hwe ne nua ba ne sa mene ne yehia wo Jimifo ba na obetwa video a obeye Pep Donkor kwase o ma metwe wate maami a wo US Owusu Bempah nua ba na obetena ka mu no so wo so yo ba samre na ka yiwanim na be kasa ma Owusu Bempah aboa mo ho fiefin mo ho mwa kwase abemu odi wachi ne ho fi wate maami bemma me so woda na chie no ka kire nsem se ne kwase animu aboa mu ba o ho fu wate samre na piebra Never come Owusu Bempah. Samre no Owusu Bempah here wo mo. Samre e no Owusu Bempah wo here wo mo a. Baby aduro no here wo mo asa oba be ka there. Jimi fo ngege ho no because wo abere. Asi aba no wo abere. Na no esi wo no na abayi pastor kwasi afa wukuna kokora no be kire. Fa wukunu papa ngege fa ne bra be kire. Aboa nche wonwe. Oba fi sa no. Oba nsamu sa no. Oba sibi sa no. Wasia na no mame meti a yeso wo se odu Range Rover no odu kwa adwuma wontimi ntua parking ka ana wo ema bi te se yen twebo akodua number 2 twebo akodua number 1 ema bi te se yen sister Fia Rambo sister ko so na kan wo se portion plastic ema bi te se na wo pese wo be brinke we fie mi bisa wo engege Come on, what me to Range Rover na baby obe parking na wontimi ntua afro wajimi o enge gonzo wajimi ba wajimi papa me da bia me catch so wajimi on sa wo betena se ya na opeso ye na me ye ayi me ya asante ni me ya asante amafo ba na omo di na asante fo mo ya na mo so camera na asante fo no aya mo hwehwem because omo bebre omo nya asante fo nti ya mo ba bi omo fire because ye portion classic so who said ye misisi hanum ya Mintwi manimu o mato me kania shedi matete mmerewafo eno na me dia ba besi ha ma kire se me ya sante ni ba eti me di ba sante amamere so monte so obi se ma beji skafri ne ho da bi ba jimifo ba no kwase aba na bunu ni ba no engege wo ya bunu ni onya sante ni eti se mu di na temo mo nka se bunu ni jimi ni no na mu nya se na asante ni wonya asante ni o engege wo ya bunu ni ena jimifo be ma na oka ne ho no ono so ya bunu ni ti se mu ba na mu di na temo a aya mu nyai se na asante fo de hu da bi o mesrɛ mo pa mo nwa kuro ne so na afei ni nuanom borofo nam ho no mo a o mu ntu nefo no mu hu se wo gu o manim ase because me eborofo me nim wo mo o mu wo sika papa o mu yi adwuma se de o mani nye because se de me si komirika na sa na me si komirika o mu hu me kura no mo ka se me yaboro ni because de wa me si ni o mu komirika no aya na ju o mu nsem de wa me si ni o mu komirika na aya na ju o mu nsem mi hu bunu ni a wosi wono mo a wo sese jimifo ba engega komo oba fisa no agye ma 30 million ti hwede wo wosi guburufo anim ase engege 30 million to wonu nua be ma hwede wo mu guburufo anim ase kwasia hwede wo mu gumu bo ayi eburufo anim ase abesia na ani onzo wajime pa engege Komo 30 million o hwede wa wo gubunofo anim ase hwede wa wo gubunofo anim ase ta na ya ofere pese ka se ene ya wo me kwase aboa ufiri wamfie engege ufiri wamfie kwada so wode o maame ebe ha dan ene waka ho obedi boy oye maid wate oba be ye maid entin mesrew sister jajimi no
na be ma onua no bonofo aboa wo mo mo esanse bonofo me nimu wo mo no ka sesi aso me so mu ni wagya 30 million no wagya chimi no so be babo ntene de bia na me be konjiska se wonya audio so mo bi se wenti mi afa agra audio ba akokora meto abontene of a man crowd was so Facebook be a night and went me amfa Agradaa na no ye wo kwama Agradaa Patricia went me amfa no audio ba akokora ma abontene why was so papa kwasi ampeni ne evre ne say asantini be ma wagimi sa akora de Owusu Bempah asantini be ma wagimi say de me first time to see any o asantini be ma wagimi papa etina na obafo person ka otifiri so no because nyansa mu nyansa no wo hu ne se wo gu asantefo mema bia ben wani mu ase asia boy na usi wanu no otumfo ato ne nsa no afro se Ghana hye wo nsa abra ye wo mampani ne wo ho ye wo na nado ye president diri na mabono Ghana nhye wo nsa wo Jimmy Fue ena youth no ye mesu nkyere wo si ye hia mwo wo ye mesu nkyere wo nti se engege ena wo ne nam a kwase aba konfo ba na abosum nyina adwane agya no masa wo sori adiwulem Owusu Bempah diwulem ena wo ye shame papa se na otimi bia wo si aduasa sofu mu a konfo da mo sofu yi se na otimi bia wo si aduasa se wo de Agradaa ekokoto you are very shame. We are shame papa. Now we are very ruthless. We are very, very stupid. And now what the Agradaa court? What the Agradaa court? After the Juma say and abroso. Agradaa bomo left and right, blue and green, go and green, will beat him all. And after the court and cananuntum, court on Agradaa nuntum, happy. Agradaa more fire. The moon sha. Me say. Me ba no obe discipline mo sa de mo huru ni so afi no obe discipline do hwo anyina beto abonte so so wachimi Owusu wachimi sata wonte o yisu ni sika twitwa mponche gu me so no o yisu ni sika etna ni TV station man ne ni TV station nyina bifiri ni sata na so ya ga ene wo ma ne so akokot Owusu Bempah ene wo ma ne so e de akokot Owusu afi no me hu se wachimi ankasa asofofo a wo sore o ma manase de omkosi na atu no omumu bia kase omo e de wo kokot also omumu bi kra kase omo de na manase kokot da bi o sometimes you believe your god sofo nya kokot semo ansa na sofo be ye kokot na obi atwetew ebia wo nam na bi obi atwetu asi wo so na wa twese kan na ne aprosifo abem Basa woni wo obabesi ekon nenya wo babesi na abeka wo chimifo ngege ya na akwa kantokwa edi abrew kwase abai na akwa twentokwa se wonde da bi obegu wani mu ase ni wiase obaye no so want to say you die obegu wani mu ase dinasa me de na ekokot o de na ekokot o Owusu fani kokot ye hia wo fani kokot na no ane na anabranya se so de na ekokot pani be netie wo obi a Ghana hya wonsa na ane na anabra onyaye wodi ne kokot na yantimi ehunu ba bi ekosi ye Owusu we na no yete ha o ena wo so wodi na anabra ne kunu be kokot yete ha wajimi enti no asia wajimi enti no etwa bia wo pa bi adi wo hu wanim guase etwa bia wo pa bi adi etwa bia obi ne yere nam kra ase me pe no obi ne yere nam kra ase me do obi ne yere nam young boy ne yere nam a wo hu oba ne to ehu na lantio no eno a asia na seka ye me ene na nabra kaka na obegya me yahwe ka obegya me yahwe he Mrs. Santiago return ka ne ma na hye me papa ka obegya me yahwe wo return is ka ne ma wo no senka ye me a ka metro say yes wo hye che wa ne ma ka wo su ka metro so wo hye che wa ne ma also wo fofra wontimi fa ma me so wontimi me ntia na senka ye me ena matumi nan ese wo fie ho ena ma return ne ene ye di nkomo bi ene ne wo be ka chem se
enkomo ni nti wama me ho ka wama me ho sika na wasia na brown ene be retani ama na senke ye me think wo hie chewa ne ma hwe wo hie chewa ne ma me mensa keke kura owusu e wo be so no mensa keke kura na wo be so no owusu wo be tua damon na se agro ni mutia wa be ka chem se wo je wo damon ka wo be tepepa wo ka wo be tepa wo owusu ka wo be tepa wo wo jimiye no be ka se mi ntia Ghana hye wonsa wa boa wate wa boa engege na hye wonsa wo Ghana ye hye wonsa Ghana ye nananom ehwi omumogye egu asase ne so no Owusu Bempah na woni ho ya santo amko akon den no ema ye nananom bi ye nananom twebo akodua mu nyina atoto bom no agi Ghana si ho no no na woni ho bi o entokwache ne ye omo sori ye omo pagya gi Ghana si na woni ho bi o enti jajimi no na Ghana enhya wonsa ena Agradaa boa na se wontimi mpie mehia na masa enye court o metie na masere saa na mse hey Owusu Bempah wo court akwere na we do so do nkoni fie ho we dey wo do to dey court asia so ye guy so ye guy we dey wo so do nkofie ho wo so do nkofie ho ofa man krado kan bibi kire o se abobo yado be kwa hwea menem wo se ukita 4x4 wo so wompe wasie free 4x4 mu kita de be abobo yado be kwa hwea menem wo se awugo awugo anyone menem kwasia next time me so obi ani ho no mo be hia wa free ngege ho ana wontimi so nye wo ho esanso boni na mwadie no se mwaka atomo ano no mwaka atom onyame separate mu na ba kwa asamado so wachimi wasia wusi wonum na wabesi wonum ena me na gan wo kasasa Owusu Bempah dwanenum mi hu wiase bema asantini bema odwanenum so Owusu Bempah odwanenum sa evi komo yikura wontimi ntobi ma engege wote won wo sresre wote woni yedidi no rough Otoni edidi no fame adwe no woni edidi no rough no wanya nkwase wo depo ondimi ntiti woni wo depo na nnu ya ode no kokọ board ye be apostle petwe eno so edie ya why stress e wo kote ho enti obi obeba da life mu bia dimi chimefo aboa na o free say na wa adwene nyina ya wo say wa wi wo aha na o so medu besi mete ho ana ya mesare metie bia na mse kai abrewati ya moma mensore na me mekeka bi nkirew because me dia me metimi akama dwena kire day and night wo so wo de meka o enti se me ba no wo discipline ma me ba ne discipline wo hey mani discipline because me tuna free me dem ena mapam no maka na asi abontene ena mo na mo so mo beje no ena mo age no Jesa mo pese mo prove chem se me de menye. Mo pese mo prove chem se me your back and bonnet. Ena me de me pese me je me ban me de be ye me ban na maka na esi abontinti mo na mo be kire de ye. Me de me ho obata me maka me be esi abontene. Se won sachira ya me nsoni mu. Mo na chese mo de ne be huru makoma. Owusu. Wo de me ban e ba be huru makoma. Agra wo discipline mo fire. Hey, more fire. Obe fire mo into end. Me so obe fire mo into end. Na wo fi se mo so ni mo na da be huru me. Eh bra, ya so mu, ya jew. Hey, na bra wo hu ne fast. Wo huru fre chi no se me na me krodo. Ena mo so ye de wa ye kola. Ena mo so ni mo chese mo ko ama no. Sabo hu. Se wo se mo ye jimifo na bra na nim nyansa. Na bra ena nim nyansa. Mo ye jimifo. And also so what no was sound. Hey, also so what a sound. Sound one what kind of sound. So what a sound. Next time when you wake up wa obeti bobobo. O show a second kind what Owusu Bempah. O show a second.
Well, abusia so yes, yeah, nkomo no ana kyese so for mame Pep Donkor dia kyese ne kasa mu no the opeso chi na asa Agradaa kra no still na on satire kyese okaka krama na no too heavy fire kakra so e de amano na Nana Brown Agradaa kasa o can see me the Nana Brown ho a kyese utimu se I don't know say o recruit Nana Brown e de number be kan ne sister course mu a kyese mo kuma no ho tina wakan sema edesa edefa Nana Brown ho ana se do o mini se opesa okasa asem ntina waka I don't know so mami ngegi ene apostle ntwi ana kyese so for mame Pep Donkor aba kyese wa bi twa bo mo enyasem ketwa no Owusu Bempah so ena kyese waje ne dia mami etimi akeka na adwen edi a kire na kama pa ho yebusia usu betimi a kire wa adwen e wo comment section ho na dia so for mame Pep Donkor beso chi na ne se ekrom ha ye kase ye pepani a Owusu Bempah enka ho bi sede okugya na sorry dem eka se pempani fo ekrom ha oka ho no o se onka ho yes ana kyese wakeka na adwen edi a kire no se eni kwansen kodi Agradaa oye na adwen se odi Agradaa be court so ni deal e wo honhom so o so ye Nyankopon di panko ade a oni Agradaa endeli e wo honhom so ensema so man Pep Donkor be kan yi na kyese wie ye odi edi atem eso so abusia osu betima kire wa adwen e wo comment section ho na bibia aye kama pa aha ana inside GH midu besi eni di mi subscribe button no na mi aye bell na e wo nche like video no so na bibia enye kama pa makro